spavati kod mene u tom apartmanu jer Marijana nema, Marijan je otišao hitno sa Žarkom oni su bili u jednoj kući, mi smo u drugoj bili, ali je ova Miljenka sa tim dečkom kod mene spavali su u mom apartmanu. I Marijan odlazi 18. za Zagreb i 18. se potpisuje ugovor za onu kuriju sa 8000 kvadrata u Zagorskim selima i postoji u ovome zapisnik u policiji 18. me traže u Bosanskoj i dobije izjavu da sam ja pobjegla u Novi Zeland. Od koga? Pobjegla s novcima od ljudi. Ko daje izjavu? Vjerojatno ja nisam došla do tog, to može Milica doći ili službeno možemo tražiti. Uglavnom Božo Vučković dolaze do podataka da sam ja pobjegla, 18.8. potpisuje Marijan za onu kuriju ugovor i 24. ovjeravaju to kod javnog bilježnika jer ta gospođa je bila jako stara, ona to nije ni potpisala, nego su čekali javnog bilježnika, jednog prisjednika u Ilici da on to potpiše, vjerojatno ta žena nije ni došla tamo, ne, za koji iznos ja ne znam, ne. I 24. Marijan se treba vratiti i ja u novinama kupim Večernji i tjeralica je za mnom. A prije toga je pisalo u novinama, najprije je pisalo pobjegla je i to od stranaka koje nisu ni novac dali, koje nisu ni bili moje, koje su bile stranke u mom uredu, koje nisu bili ni zainteresirani za stanove, ni ništa, po drugim poslovima sam ih zastupala, ti se pojavljuju u novinama i daju iskaz da je odvjetnica pobjegla, ne. Jer ja odlazim sve legalno, čisto, kako treba, ne odlazim spašavati svoj život jer sam se bojala, a doktor je tražio da, inzistirao da idem izvan, ne. I postoji u zapisniku, to je bilo ključno, piše tamo u zapisniku da 18. policija dolazi do saznanja da sam ja napustila Hrvatsku, pobjegla i da se mora raspisati tjeralica. 24. ja pročitam u Jutarnjem i Večernjem i odmah zovem Kutlešu. Kutleše nema, Kutleša je na godišnjem, tražim koga mijenja, neki Borić ga je mijenjao, rekao ja ga ne mijenjam, ja samo se javljam na telefonu, u njegovoj sobi sam. Tražim ja načelnika, kažu da načelnik ne može razgovarati sa mnom, ne. Kažem ja kako ne može razgovarati i odmah zove Marijana. Kaže Marijane tjeralica ti u novinama, zvala sam policiju, rekli su da je to trebalo biti u 4. mjesecu kad sam ja bila u bolnici, da su me onda tražili, ne. Mislim, sve je bila laž, ne. A apartman je bil plaćen do 28. je bio plaćen. Ili do 1.9. Uglavnom ja sam 1.9. obavijestila komoru da počnem raditi 1.9. i trebamo se vratiti za Zagreb. 24. na večer vraća se Marijan, joj kaže situacija je u Zagrebu jako loša, morala bi odmah ići, kažem ja neću, Kutleša dolazi 1.9. dolazi, ja sam razgovarala, ne. Razgovarala s načelnikom i nekog zamjenika su mi dali, on je rekli da on nema pojma o tome, niti o nikakvoj tjeralici, da ko zna zašto su to napisali, kad se zna gdje sam i sve, ne. I to je bil 24. Petak je bio, Marijana večer dolazi, kaže joj situacija je strašna, on kuću više ne može ni čuvati, kažem ja donesi ugovore za kuću, kako smo se dogovorili da ćemo ih potrgati odmah jer imamo naš dogovor drugačiji, ne. I kažem ja u Zagreb ne idem do 1. ti ćeš otići 1. pa ćeš vidjeti situaciju, ja u Zagreb ne idem jer sam razgovarala, Kutleše nema, načelnika nema, ja ne radim do 1.9. ne. I sad on bježi, ova Miljenka i taj njen i dalje su kod nas u apartmanu, on juri kod Žarka u kuću malo dalje i kaže Žarko je odlučio da se moraš vratiti. Kažem ja neću se vratiti, ne. Oni su praktički, išao je odjaviti apartman, oni sve stvari, ja sam otišla se malo okupati, oni sve stvari natrpao u auto, ja dolazim, apartman je zaključan, kaže Ana moramo se vratiti u Zagreb, hitno je, jako je hitno. To je bilo negdje 4 sata popodne. I krenemo svi zajedno, odvoji se, Žarko je vozio ovu
Miljenku je vozio je ovoga čuvara od Mesića, onda unuk je bio od Milke, mali Tomislav i ne znam ko je još bio, ti idu sa Žarkom još neki naši prijatelji, neki ne znam kako se oni zovu,